Unasema? Sasa kwa sababu gani ile malaika atakuwa chini? Hapana, baba mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uelewa wangu nafikiri kwamba malaika amekuja kutoa jiwe sababu ya kushuhudia. Sababu Yesu ametoka mwenyewe kule, kuna watu wangi wa Mungu. Aliwatokea wanafunzi wake wenyewe, lakini wale watu wa kiume walipata message kwamba ni kweli amefufuka. Inabidi malaika aje kuonyesha wale walinzi wapeleke ushuhuda. Tena onyesha watu wenye wanajibu. Mawazo yangu naona sababu Yesu kisi alisema maisha kwa mfano. Sio mfano wala watumishi. Wala malaika sio watumishi. Huko vitu hawezi kufanya. Tunapoona na manyumba, for example, wale wako na nyumba yako, uko na watumishi ndani. Wako na kuondoka. Hapo sasa wewe unashindwa kuondoka. Hapana, ni chumba ile wakutumikie wewe na wewe ufanye hivyo. So, hiyo sisi inaweza kuelewa. Amen. Amen. Jibu ni kwamba tunasema kwamba wale wanawake walikuja njiani wakijiuliza lile lijue ni nani atalitoa. Sasa ile lijue kutoka mahali pale haikuwa ni kwa sababu ya Yesu atoke kaburini, kwa sababu Yesu alikuwa na mamlaka, alitoka yeye mwenyewe, bali malaika walitoa lile lijue kama vile ishara, ushuhuda kwa wale wa mama, kuonyesha kwamba Yesu hayuko tena kaburini. Amen. Ilikuwa ni kuonyesha wale wa baba kwamba watakapofika pale wasijisumbue, kwa sababu Yesu haikuwa kutoka mule atoe ile jiwe pale. Wakati alitoka kaburini, wakati aliingia hakuna aliyejua, lakini kwa sababu ya kujiuliza kwa hawa wa mama ni nani atatowea ile jiwe pale, ikabidi kwamba malaika awashuhudie, Roho wa Mungu awashuhudie, awaonyeshe kwamba Yesu hayuko tena kaburini, akalipitisha lile jiwe. Wakati walifika pale wakakutana yeye jiwe hakuna, wakati wamekwisha kufufuka. Neno la Mungu linasema kwamba wakamkuta yeye malaika anakaa pale kwenye lile jiwe. Yule aliyefungua anasema kwamba walinzi wakaanguka kama vile watu waliokufa. Kuna nafasi inasema kwamba nilisoma wanasema kwamba hawakufa na walinzi hawakuona jinsi Yesu alitoka, bali walienda kushuhudia kama Yesu alifufuka. Kupitia mazungumzo walisikia malaika akizungumza na wale wa mama, na mazungumzo ambayo Yesu alikuwa wakati alipotia tena aliwaambia unamtafuta yeye hai katika wafu. Sasa tulikuwa tunasema wakati walikuja Mariamu Magdalena, wakati aliona hivyo walikuta alikuwa ni malaika mmoja ambao Luka alimwandika kama vile mtu, kwa sababu alikuwa na sura ya mtu, japokuwa ilikuwa sura ya utukufu, lakini ilikuwa ni sura ya mtu. Wakati walimkuta hapo, akamwambia kwamba tayari amekwisha kufufuka, wasimtafute katika wafu. Hapo Magdalena akakimbia arudi nyumbani, akaenda kumwambia Petro na Yohana na wengine, ndio hapa ambapo yeye Yohana aliandika. Wakati Magdalena alikuja kuambia, ndio Yohana yeye alianzia kuandika kufufuka kwa Yesu. Petro na Yohana nao wakakimbia. Wakati walikimbia nao, ndio wakati sasa malaika wawili walikuja sasa. Mwingine malaika kaongezeka kuja kuambia wale wanafunzi. Lakini hatua ya kwanza kwa hawa wamama alikuwa ni malaika mmoja. Utakaposoma hizi sura zote za hivi vitabu vya Injili, sura zote za kumaliza kuisha, na usome vitabu vya Paulo, utaelewa zaidi, kwa sababu aliyetangulia ni malaika mmoja ambaye Luka alimwandika kama vile sura ya mwanadamu. Alikuja kuambia wale wamama kwamba tayari Yesu amekwisha kufufuka. Wakati Maria Magdalena alikimbia kuwaita wanafunzi,
nao waje waone. Hapo ndipo malaika wawili wakakuja sasa kuwaambia na wale wanafunzi kwamba Yesu hayuko tena. Hapo ndipo huyu Marko na Yohana wao walianza kuandika kwamba watu wawili wanatokea jina la Bwana lipewe sana. Lakini sio kusema kwamba injili zilikataa, hapana, zilikuwa ni hatua mbili tofauti.